米德伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。dalam annay ichel no kawas， 上帝的大能。Sarikaka mapulong， 平安。Malatsay kita milayap tu suar no kawas， 姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。Suar sa kutabang， sapa hapinangaw ako tu ichel ako saka paoribenho ako kiso unini saka lusiangaw no ngangan ako pulong no hakar saan kasalakan saka siwatsfang anam savao atusir。 上主说，为了向你显出我的力量，我还让你活着，好使我的名声传遍天下。出埃及记9章16节。Sarikakaw sa lialiaw sa kukawas mipasles tu Egypt atam lawi sa ay ka mipatahkalay at sa tunikatalamaan no ichon ningra amitafos jangraan nika pahapinangay Egypt atam law tunikatalamaan no silait ningra amitala tu bipasasyor tu faluzwa no hongdi no Egypt。上帝一再地降下灾难在埃及人当中，不只是显明他的大能足以惩罚他们，但也同时向埃及人显明他的仁慈，等待埃及王的回心转意。Midolon kita， 我们同心祷告。Tapangao Talazua sa lialiaw sa kaku jiraraw Nigaw rira sa ikafalis ko ulah iso amitala itakwanan pasasyor pasayni itiswanan nanay lamaan iso kaku to sa katanagtag no follow sa ako pasolin to nika dengan kiso ko pitiaran ako ikarayan lemak。 上主啊，虽然我总是犯错，但你以不变的慈爱等候我回转归向你，求你帮助我，使我在困境中仍然有坚定的信心，确信唯有你是我的依靠。Pakai ni dalam annay ang tabang G Yes Kristo Amitolon， Amen。 Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。